Kitabu cha Ezekieli mrengo wa 19 biro wa kuomboleza aboma Israeli. Omboleza kotu aboma ya Israeli wambe mame wakala simba mbalai kaiza simba yeo hambalala kai ana simba akirera naye warera mwanga wao wanaye na ikala simba mwenye nguvu akizifundia kutarura nyama akigogodatu mataifa akisikira habarize na yakigwirirwa kaiza wina wao akimuhirika na vilo hata kaiza insi ya Misiri mameare honaza mtariza na kuluhirore riza goma wahala mwanga wa wanangine akimwendea kale simba mwenye nguvu na yakidangareka kaiza simba angine kwani weraza kala simba mwenye nguvu akizifunja kutarua nyama na kugogodatu akizibanda ngome zao na kuinonga mizi yao Ainsi nao mario kalamu makivino ni miri kwa hiyo sauti ya kururumakwe. Bai mataifa akimzirira kula sehemu zosizo mdengereka. Akimuta ndaulira nyavu yao kotoa kwakwe. Akigwiro akaiza wina wao. Kwa kuhumira vilo makimwangiza hunduni na makimreha kwa mtawala wa Babeli. Makimwangiza jela kwamba kururumakwe kuka sasikirwa kaheri kaiza mirima Israeli. Mamewa kalahere mzabibu kaiza munda wa mzabibu rio layo kanda za mazi. Akisha la matunda na ukikala na vitei vinji kwa utuago mazi manji. Vitei chakala na nguvu vikitosha kuhenda mbakora za kitawale. Wakula ukikala mure kukiramihi mingine. Wonekana kwa rahisi kwa urewe na je vitei vinji. Ela ukingolo kwa koro ukigwagwa hoti lupe olongombolero wazuo lukuihenda unyauke matunda gegaki bagariswa viteiche cha nguvu vikinyala na muhogi vyocha tetete vikara mzalayo anyika kazensi furufu kizakame mohoza mbolaho sinani hakwe na kuochejo viteiche nago matundage hata kana kita ichenye nguvu kizicho sala kifahacho kuhendwa mbakora ya kitawali gaga ni maombolezo na goganda humirwa tere maombolezo